Clear to le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ko le tun truma chon ni zan UEFA Champions League in care result ngai nom taka train bul kan tran le anga Saudi Pro League in care result poimo tak mai ba ka football Thu Leng te chiara ngai thla khona in nei le donang o ni zan ma khan UEFA Champions League in khel ngai nom tak kan clear ho le ya ni zan in khel mu nom taka hian Spanish La Liga club Atletico Madrid le English Premier League club Arsenal te final lu in chua chakjok anom lova first leg ka hen goal khat ve ve in pe hin an trin he in khela hian mol nei tu Atletico Madrid hen goal sat tum som pali an nei ya Gunners lam hen goal sat tum riat nei ve boken ball possession anin tluk angreng khop maya in pass dikonga po in tluk tok le yin goal khongkonga po anin tluk ta chia ane Metropolitano Madrid in khel munom taka hian minute rungna goal alut teu ngal khop maya dinglama madwe ke chan ball thata kal tlan lu puyen Atletico Madrid tlarnung apal tlang ne rep khop mai apal tlang nu hian alaya ball across a Martinelli to phak lo chia ma se hen ke pi chan free takin goala apeta goal mauta apet lo chia Arsenal tan chun awiyam leyang minute sompalina veilam atanga redge ball rong cross thatak cho Alvarez san lo la chatin Declan Rice le Gabriel te abum zau no gola marzatin apet phaya dinglam kila alut te le David Raya chan bon zatin aloben persak ane minute somparukna geukare san veilama ball chaktakalu puyen Lorenten aphak lo le alaya ball cross pain odega chun alola chata gola pet ngal ma se Cardoso chun thatakin alo block man ane minute som thumna dinglam kila trangin box pon theta madwe ke chun ball chakta ka tlan phei puin veilam kila marzatin ape thut maya ma se yano block chun thasdakin alo ben chho sak vele bok first half un top ma shet minute som li pahni na Arsenal in penalty an hno chuak Zubimendi le Gyökeres se ball in pass amoi khop maya Zubimendi han thasetin box chunga Gyökeres tan ball pe phein ani hian gola apet ma chen ahnung atangin hence ko chun alo nam tlua penalty achoi zui bok soisel turom lo achiang tak zetani minute somli palina penalty a hlo chuak tu Gyökeres chun petin achiang ngang mai velam kila marzetin apet luta oblagatan podan man ngaina a lo UEFA Champions League season kalmeka golnga akhungtinna anita chi bok second half minute somni pakwana Atletico Madrid hian hlatak a train free kick an hlo chuaka Alvarez son petin a goal teu hle top corner dinglama alu teu khop maya goal shula chi akal kan ti thayang cho Madrid tan auyom leyang minute somnga panina Alvarez an box veilama lookman ball pe phei kevin gola ani hian apet ngala Raya chon thataka lo dan second ball per hi Griezmann chong gola apet veleya apet sang ta shet an ui leang cho minute somnga palina Lorenten box pon theta tanga goal shot cho Ben Hoyson akutin alo dang zau maya atira hamlo ma se video assistant referee endikani noa alo chiangang mai penalty a choi zui bok minute somnga parukna penalty Alvarez an petin achiang le veilam kila kozetin apeta David Raya hian adaif man lo chiang hleya ayen man trok kan ti thayang chu awa hoi phei chung gola alut to UEFA Champions League season kalmeka Alvarez sang goal som khungna anita chi bok minute somruk pathumna agol le teu khop maya Lookman an fing zeting Griezmann atan ball achunga pelutin ani hian gola apet ngala Marcel van Doi goal kham apet per deu dop mai minute somsari palina veilam atanga Lorente bolrong cross so Lookman chon lo la chatin Ben White cheng zata abum noa free zatin goal shot anaya Marcel David Raya chon atim chan himin thatakin alo dan sak minute somsari pariatna sakan veilama bolu puin ezetan alaya ball ape pheya hence ko chon lo pal tluin penalty achoi yellow card amozui bok a complain na salutuk ane Mase video season referee endikani no adikti mucho aniya penalty nol sak anni ta thong ane minute somriat pasarina Asian box pon theta
Mosquera chu ball pe phein ani hian ko zetin gola apeta oblak chon olsam mangkhengin alo ben chua sak hun pek bel minute som ko palina handscon box pon theta ding molina tan ball ape phei keu maya ani hian marzetin gola apet phei ngala gol kham shula akal de uzok mai Arsenal an phuzokin arin oma Atletico Madrid tan chun awiyom leyang cho hemi nu hian thil thleng danglam om zui talawa hun top zui nga len second leg in lei thatharlo turninga zan lai pel dar som pahni le chan ve nei ani dona Emirates Stadium Arsenal hian Atletico Madrid hi anlo mi khwal dona achak zok in final an lutang Saudi Pro League lama lut vele ta ila ni zana in khel poimo le mu nom zet maya Saudi Pro League champion thaitura rin kai Al Nassr chuan point hum lutak an hlo chuaka an champion thei to don ni te point alangta Ronaldo le ho te hian champion theitura rin kai dang team thazet mai player po neitra Al Ali chu sini fain an ne he in khela hen Al Nassr hian gol sa tum sari an neya Al Ali lam hian gol sa tumli nei ve bokin in khel pumpui thera po Al Nassr hi an chung nung zo ka Al Ali lam hian an ngam lo hle Al Nassr hian Al Ali laka phuba an lata te po kan ti thayang chu he in khela hian atira train team pani te in norton amu noma Al Ali tan Ivan Toney te an lo trin khop maya ma se hun tir lama khel thama sen hun thane an bo pel deu char maya an tuar zui ta te po kan ti thayang chu first half hun top ma 10 minute somli panga na mare song gol thazetin akhunga ma se offside wanga pom sak an ni talawa hei ba kero hlawm te soi zui tur an nei tam lo hle second half a po goal kan mu mai lawa anin draw ngei do ni te poin alang man ma se Al Nassr tan an thiam puipa Ronaldo aronin lar tange nge ya minute samsari parukna veila matranjo Felix a corner ron pet so Ronaldo hian dinglam kila moi setin atau luta kumsomli pakhat mi ni to si ala zuang sang angreng khop mai atim hi sikhat fain ma a hroi pui zuita ane hemi nu hian Al Ali hian thei top choma se omzenin annor theilawa Al Nassr anin veng thiam hle Al Ali lam hian annor luat chuan tual zuita minute som kuana Brozovic a corner ron pe chu an tau chuak theya ma se ya hia chon tau let le hian Kingsley Coman chon dinglam kila train ko zetin gola a hlap luta Sydney fain atim hi ma a hroi pui zuita ane hemi nu hian gol dang ero alubel zuita lawa Al Nassr lam hian point hum lutak hlo chuakin an champion ngei arinom ta hle ti hian table tharbera Al Nassr hi point somsari pakwanen achung bera anom zui zela khelli chau khel turom to wangin an champion ngei arin oma an hnoya Al Hilal a in point riat ngotin an sang fal ta Al Hilal hi mlama chondon ma se khel danglo ma te an chak vek chuan an champion thei to don ane Ronaldo le a ho te hian champion no moi an choi ngei arinom he in khela gol khat khung to Cristiano Ronaldo hian football azin konga gol zakwa samsari akhung tling ta der maya he in khela gol khat akhung che khan football azin konga gol zakwa samsari akhung tling ta ane gol sang khat khung ting turin gol samthum chau amamo ta season tharlo tura Al Nassr tan alakhel chunzom arin oma gol sang khathi atlin thuai te po arinom inke result chuka santaila football thulenga lu chho vele zoi donang o Liverpool lama tanghen bul tanta ila Liverpool lam hian ni chang khan thu thar na hian samba kema chu senglu antum do na Napoli player senglu tur hian amana po pau million somthum vel chu the chu antum ni tarlan ane Dutch defender hian Liverpool zom hi a hrelo thu asoi ni to ni te point alanga team tokin hemi chungchang hi an tarlan to awangin Liverpool hian an senglu thei mai te po arinom chho tran ta hle Wesley Sneijder point to thar aneya Paris Saint-Germain le Bayern Munich te anin machon truma Luis Diaz a penalty hlo chua chungchanga angai dan chu asoya pachoka a fall lo nia a hriat thu asoi Wesley Sneijder chuan penalty khangun takin han enta ila Luis Diaz kha penalty hlo chuak tur anilawa referee khan thutuk na asiam sola kangai achan chu en chiang ta ula William Pacho khan bol kha pet atum nge ya ma se pet thel
chuta chon Luis Diaz khan pacho ke kha ava page zo ka chuta chon referee penalty a petari ngot ani na taka chon an movement an che dante en chuan penalty turnin ka hrelova Luis Diaz khan ava page zo kin ka hmutin asoi Mikhailo Modric point thuthar aneya CAS Court of Arbitration for Sport laka Football Association in Anshrim na chu akhin le tak thu puan aniya CAS lampon hemi chungchang hiron ti chiang to yen Mikhailo Modric sian Anshrim na hi akhin let ngei thu an soi CAS lam chuan Mikhailo Modric an FA in Anshrim na hi February ni somni panga khan akhin let na thu hi aron the lu ta keini lampoin kan dong to he ingtengin nge thutluk na kan siam don kan la hrelova ingtika nge ro rel na hi kan kalpuyang tipo kan la hrelo tin an soi hetiang ani ta ka chuan Mikhailo Modric chen thiam achang ani chuan football a khel le theidon tin ani so Mikhailo Modric chen damdoi man phallo a man lo thu asoya CAS lam hian an ngai to azui don ta ane Modric hi thlasom paruk zet rem alo ni towa kumli chung rem tura ro man kha aniya an rem na hi akhin le ta a lo tlin chuan thlasom paruk nuwa football a khel le thei anga an rem ani ero chuan kumli chung chu rem ani don tho ane United legend Paul Scholes po angayom ang rengkhop maya Chelsea team in Liam Rosenior an roid kha thil nui zatlak taknia a hriat thu asoi Paul Scholes chuan ani na taka chuan Rosenior khani za pasari chung lekin an bana thutlukna an siam sual ani an ban kha chu thutlukna diktak ania an roi zok kha thutlukna diklo chu ani anni ang club ro puin engtiangin nge Rosenior ton hriat pola nei lo kha an chordu ti hi maktak ania thil nui zatlak tak chu ani he Rosenior hi ka soi se lam ani lova Chelsea te ang club lian pressure sang tak nei club en kol tura ani an roi kha thil maktak ani Chelsea hi anin sum tam tak an kho rala chu thil thalo le thil nui zatlak tak in red ball dan fel tok lo wang ani ti hin asoi Neymar point tu na khan thu thar aron nei vele ta mediaten an komna FIFA World Cup in lan ngei atum thu asoya final a chuan Argentina machon achak thu asoi zai bok Neymar chuan thil ni na takhan soita ila FIFA World Cup hin in lan ngei kaduwa Argentina po machon kaduwe dudan tak chon final a in machon ila gol khung ngei bokila chu kha thil chak le ka thil tumber po ane Lionel Messi tene na final in machon hi ka chak emma ka suang to nei hlotling se ka du hle tin asoi Liverpool lampoin goalkeeper thar senglo antum me ka Porto atangin Diego Costa chu senglo antum thu puangen Portuguese international goalkeeper mana ipaw million somnga pani ve chu the chu antum ne tarlan ane country atangin Liverpool goalkeeper Alisson Becker chu achhuange arinom towa Juventus nen in remna an nei to ni hin alang bok hemi wangin mithar senglo tur an zong chho me ka Diego Costa lam hi an hoi ngetta ane Spanish footballer Carliam ta mai khan thil duam lo tak a thlenga chu a hrem na po anazui ta trak le Esteban Andrada Real Zaragoza goalkeeper chon red card amua red card amu chan bera angai Huesca player Polido chu nek thal top maya hemi wanghen Esteban chuni jang khan a hrem na chu an ron ti chuak ta na tak ane game som pathum chung in lan thailo tura hrem aneya club lampo hian an hrem zui don ni te poin an soi he in khela hian Real Zaragoza goalkeeper Esteban Andrada hi yellow card pek aniya abula Huesca captain Polido hiron kalin aron haw ve deuh ni hin alanga ani hian lo nam tu tlopin yellow card second yellow card chu men red card ma no chu ani zuita ani hemi alung oilo hen a red card mu chanber Huesca captain chu vapan hnai nal nalien a nek thal top maya hemi wang hianin an boy zuita hat nge in khela zo nuwa rei tak an hrem ngei arin oma ni jang khan Spanish football lam chan an hrem na chu an ron ti chuak ta hun rei tak in lan thailo turin an hrem zuita ane Roikin point Casemiro chungchanga angai dan chu aron soi vele ta Casemiro chu chuak lo tura adu thu le UEFA Champions League United team chu kai hruai le tura adu thu asoi Roikin chon United team hian Champions League an khel don ha
chumi tana defensive midfielder player tha ton hriat nei tha Casemiro ang player hi anmamo ane he team hian defensive midfielder thatak pakhat lalut se Casemiro nen inkop se Champions League ka team hlawm tak an ni nge yang chu tundin hmuna chu atum ni hin alang me ka United player tele coaching staff te fans zong te poin Casemiro hi cham zui turin an thlemanga in ka hria ti hin Roy Keane chuan asoi Bayern Munich team en kolmek to Vincent company po atang khop maya Carle lo omai tura Munich Paris Saint-Germain an mi khwal huna fans te chu aron som vele ta Vincent company chuan kan fans te hian poimo hle dona anni hi player pakhat angvel annia chuai po chun an tam zokin karing an poimo hle ring taka kan lo aw dual angai dona PSG lam hi kan aw zam angai don ane nena kan chan nge po karinga kan theina zong kan hlanang he in khela hian in hliam le dam lo chungin ron kal lo ulakadu khop maya chutiang ani chon boruak arit don ane in aw theilo anga boruak adai sot bokang chu ai chuan aw thei deuh tur le min tran tu tak te chu ticket pezok mai ula kantan thilpoimo a thlen zokin karing ane nangni lampo kan mamo chowa TV lama min lo en ula in ticket te ero dam thataka aw thei turte lanjok teu tin Vincent company chuan soi trang angreng khop mai PSG lam eroin thulo momlo hriatur an nei ta thonga kha in khela Achraf Hakimi hliam chu ana thu an ti chianga a kai zatha niam chu Adam Hardeu tur thu puang hin second leka po ain lan man an rin lo thu an soi bayan tan chan thulo mom tak ani arin oma PSG tan ero thulo momlo top khok ani tura ngai ani thong Manchester United point ni jang khan thu thar an neya Bruno Fernandes chu chel zui an tum thu le hun reizo contract ziabel pui an tum thu puan ane tun naya Bruno Fernandes is Saudi Pro League lam chuan hlo tam tak hlo turin kum thum dai contract zia pui an tum me ka United team lam hian an ui hle chuak turang te point thom aleng na satran to hle ya ma se Bruno Fernandes si Michael Carrick nen aninkar atha angreng khop maya in biang na po akal tuang ni hin an soi Manchester United ta contract azia bel ngei ring chin photila thange Saudi Pro League lam point thom an nei chun zom zela nizan lama khan Alejandro Garnacho chu Al Nassr chen senglu an tum thu an soi vele tatlat mai Garnacho hi United team tan ron lar chau kha ania atira alaka be sei sang viewma se be sei ro aphak lo pialama social media lama atong du angreng khop maya anung chang athat tok lo wanghin be seyang ero aphak zui ta lo kan ti thayang chu Chelsea la lutin anni lampo hen andu to lova achho an phal sak to tundin hmuna du tu lian tham hi anom lu tuk lo ni hin alanga Saudi Pro League lam hi apan mai te po arinom Al Nassr hian Garnacho mai ba ka Mo Salah po senglu antum mek ane Manchester United point an tlar malam chu thum chak antum chho angring khop maya tundin hmuna Morgan Rogers chu senglu antum thu an puang vele ta Rogers senglu tur hian amana po pong million za vel chu the chu antum ne tarlan ane United team hian tu hnaya mithar thatak senglu antum chho zela Champions League an khel dona wangin an score chu thi cha antum hle chumi tan chuan Morgan Rogers si senglu antum don ta ane Rafael Leo po an hel chhauna sato hle bok Chelsea lampoin ni jang khan thu thar an neya underleg team tana in lan mek na phan diket chu senglu antum do na nathan diket senglu turhian amana po sum the chuanwal antum diket hitun din huna Bayern Munich mai ba ka Chelsea le City ten senglu antum me ka Chelsea team hi an khan deu ne tarlan ania team tokin atarlan dana ero Bayern Munich hi an khan le ni hin an soi ve bok engapo chunita se nathan diket hian tlap thar lian zok anei ngei don ti achianga kumsom pasari mi chau ni chungin tlap thar thatak anei thuai don tinane chu Liverpool lampoi ni jang khan thu thar an neya transfer kongka loin hong tora Mbaye chu senglu antum do na PSG forward senglu tur hian amana po sum the chonwal antum country tangin Liverpool hian mithar thatak senglu antum chho me ka Mbaye hi
PSG lama a hlim lutuk to lo nin an soi ve mek boka Liverpool team hian an senglu thut te po arinom chho tran ta hle Manchester United point ni zang khan team thokin atarlan dan chon mithar senglu an tum tho na chumi tan chan Ferdi Kadelu chu senglu tum tho nin aman atan pau million somni pahni vel chu the cho an tumang Kadelu hi ma point senglu an lo tum to wa Brighton in an senglu ta thong season kalmek chnu lama a che tha khop maya United team mit atlung ni tura ngai anne senglu an tum thu an soita Arsenal lampoint Victor Osimhen chu senglu an tum nge ni hin alang chho ta zela Andre Barta chon tran ala chho na sa to hle ni hin an soi Osimhen hi Galatasaray ala hlim angreng ni hin an soi me ka ma se an sporting director che chak tak mai Andre Barta hen an senglu thei arin thu a soita Arsenal lama Osimhen hi kan mu arinom chho tran zual ta hle Chelsea le City lampoint ni zang khan thu thar an neya kumsom ni leka upa Ibrahim Maza chu senglu antum do na Leverkusen forward senglu tur hianin sum the chuanwal antum kumsom ni min chau ni chuin Leverkusen tan season kalme ka go som pakhat athok chuak to wa che thatak ane hemi wang Chelsea le City temit atlung le ya senglu antum don ta ane Arsenal lampoint thu thar an neya Anthony Gordon chu senglu antum ni ko top side chun atar lang country atangin Gordon hi alak angreng khop maya Liverpool point senglu antum thu lo sei to yin atue ma zok hian transfer kong kaloin hong tura an senglu arinom chho tran to hle team token atardan danin Liverpool point an tar hnung lam thuam chak antum chho zela chumi tan chuan Goncalo Inacio chu senglu antum do na Sporting Lisbon tana inlan mek mana pau million somnga pahni vel chu Liverpool hian the chu anin huam thu an soi Ignacio hian tlap thar azom thuai arinom United lampoint Liverpool chu makhalin Francisco Conke kau chu senglu antum do na aman atan hian sum the chuanwal antum Liverpool lampoint sala thlak tu tan ani hi an hual lok meka United lam hian makhal an ron tum ta ane tundin muna Francisco hi Juventus sen amana pau million somni pathum point pathum vel an siar ni in alanga atui ma zok hian Juve tanga an seng chu mai rinna alian chho tran ta hle Denzel Dumfries point thu thar aneya United team chon an seng lut mai theini in alang tatlat mai Denzel Dumfries se tundin muna Inter Milan hian chotir an phal ni hin alanga a release lo si Euro makta doi somni panga vel ni tarlan ane hetiang ani ta kha chuan United hian an senglu mai rinna alian hle Dumfries season khata Euro makta doi nga vel hlo a phut ni hin an soya United hian an pek phal mai arinom ole khate chin hatun trumatan chon ni le tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe mai ba ka hype te khamin han ti sak chunzom le ta zel ula thungai nom takte ne nin mu chho chunzom le zel kan tum don nia